Ke parti NPP kidai kiba specialize ban penbit beriu jisu tenat kidai ki specialist ban penbit beriu te hadu kini ki kendiat sengi ki balade pro kadang long hi kumsa tambah kidang atsyu sa kendiat ndai ta ka penbit beriu ki ong thet beriu nalor ba penbit hanabat ka thet ru. तो रुको जरा सबर करो Shua ki election lada kisah teruasan kulur. Sekarang ini yang semak yang boleh untuk mengusulkan mengusulkan ngaruh pengusulan dan tipikal offer yang asal kulur. Baygan. Tapi हम जान bahwa Bangangan yang lain no, nagaseng NPP. Masih bro itu baik di mana coba anu kaju kenapa pinalek si Islam kita cumi bertip pakai kata bangga keren atau si nomor beliau keren di London kan nomor kemarin hadir nabut yang sewan yang keren lain berjaya belum bahaya pada catir lagi kau keluar hauta Nah, umdai basuan khot kum tu bat kijing penbi ngatrai ba banti dor in pen scam ladang ong manga kinong trai ba roni lo penhe daki kelur kita ba lau tangawai budang jom kesoti mi ulotos mi ke BJP kata ka vote kan ne hi jon ya ka syap hagadur jon ka kot bat kata ka vote kan salek sa ka BJP Dehang ni bakatin kasih ke ong. A few moments later. NPP ke ong. Ay kabut ke jom pihak kadur jom kakot. Don kakot hangni silang mat. Lau tangawai budang. Jom kesoti ni ulotos. Mi ke BJP. Kata kabut kan ne hi. Jon ya kasyap hagadur jom kakot. Bat kata kau vote kan salek sa ka BJP. Dehang ni bakatin kasih ke ong. Don kisuri ke batuk sti lambra. Ka BJP nga ong kadai kesuri. Bakatin kasih ke ong. Don kisuri ke batuk sti lambra. A few moments later. nalor jom kita sakit by day mereka education health Uli umat chance manor bayang mentar sih miro ulah syawan terwa bisa. Hau kpa jong MLA ulah petno naga konsensi jonga lalit election krem boro pikir. Bangangan yele no naga seng NPP abu kejinggeli. Kumno na Mekashan dia ke NPP. Kumno na yele naga NPP. Nai pai ba bi ngam tre bandi. Jadi pai haga konsensi. Iwei hijau ikong ampren kidai kisla kibayau. Nai gede gede satir ngeje pinne. Kali yang amata bagi pi kalau kene. Asyani kene sarkar nama kajintu. Kalau syukai kikali kitdoyong kiong ba om ngimpelaj doyong mentang. Ngimsya bangkai doyong ngari boy ngadon daki hajar teligi krok kiya daki simen. Abu kajinggeli. Kumno na Mekashan dia ke NPP. Kumno na yale na ke NPP bat ke UDP. Na yale na ke NPP nama bat Hamid kino hikaya surah. Nai pai ba bi ngam tre bandi. Jadi pai ba haga konsensi. A few moments later. Nai gede gede satir ngeje pinne. Yale na ke NPP nama bat Hamid kino hikaya surah. Kabomlah banno. ban ban ben thame ban ban rumah re ka jabing go jabing
man kasi. Ring, lagi mobile, ring bakin kamsuk. Di mana mobile semua menarik makan, semua mengenai ini ketinggalan. Wan hadir nabut in sawan biang ketinggalan live hujai penom. Bahaya pada cakir bagi pau kulur. Hauta. Henry kalau ngepi kapisan kalau bon balat ke bangali. Henry ngayen sekam kau rasa. Balik kita kita dor ya kau kurang. Jauh. Doh, wan hadir nabut in sawan biang ketinggalan live hujai penom. Bahaya pada cakir bagi pau kulur. Hauta. Henry kalau ngepi kapisan kalau bon balat ke bangali. Henry ngayen sekam kau rasa. Balik kita kita dor ya kau kurang. Jauh. Doh. A few moments later. A few moments later. Bak prestun ulaong bola penap kwai slemha kaddu dat de shisha bat rungkluk hasem NPP. Sao santali ki seng sang himasima kilawan kro yang hado khat sal tarik udi sembar kidang don ki parti ki bon kro yang umdai basiwan khot kum tu bat ki jing penbi ngatrai ba banti dor in pen scam ladang ong manga ki nong trai baroni lo pen he daki kelur ki terwa iba banti dor in pen scam baka NPP ka terwa hado sang kelur ya iba banti dor lendo MLA na po mo kontrol bandrung siya ke NPP kaju kajing terwa yang abong 5 minutes later. Flashback. Kita boleh bakaren mga, kaya bakaren kita beri berjuang cek NPP. Tishwaki election, lada kisah teruasan kulur. Suaban job, suaban dia. Kami nak kesentur kita. NPP kena offer dengan sangkul. Baka NPP ka terwa hado sangklor ya iba mantai dor lendo MLA na po mo kontrol bandrung siya ke NPP kaju kajing terwa yang abong Wan hadir nabut in sawan biang ketinggalan live hujai penom. Bahaya pada cakir bagi pau kulur. Hauta. Uli umat sama semangat bayang bentar sekian niru ulah syawan terwa bisa. Hau kpa jong MLA ubah petno naga konstitusi jonga lalu election krem borok fikir. Bangangan yale no naga seng NPP abu kejungkeli. Kumno na metkasam dia ke NPP. Kumno na yale naga NPP. Kata basuang di kita. Kita gibaang kilarung. Dia kata kebaki ang kuno ki ong barong impet tang bakila keren. Kila keren. Haba kita gili dah. Bibi away kan bah ki bakren ki leader ni haban pensngap. Otherwise they are not leader. Exactly. Habang ila kam ya abang ila nyawi kim ki leader every word kabaki keren it should carry weight. Otherwise they are not fit to be called leaders also. Sure. Okay. Dia habak gila keren buta ki yong bakal terwah nga san klod hendai ngong em. Tingam tingam tip show hadin la chok kulur yo. Mereka tak hakato ko por baki kim belum. Dah kita arum ki yo kat no habi kali sakata mo. Em ya kata si kelong ke pi ke wi galak benong ke kata por pat rung.